Subscribe. Yeah, subscribe. 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 Yeah. Kunzima kuba i-rockstar, my guys. Good stuff. Yewe sanibonani yona banelewjlm music but MCM of the year MC womhlaba whatever, I don't even care. But today this is a very special episode to me because ngina Gogo and utabe nje angicocela titori lahlala ngitshela tona namhla ngifila ngathi it's about time I record them and I put them on my YouTube because phela you never know phela. But most importantly, please make sure you subscribe, hit the notification, utshele bani na and wabo Gogo iningi uthethe to subscribe. But nyalo eGogo YouTube kele YouTube tawubuka ngonke umuntu bangani bami laba kangwane nalaba overseas nalabanye susana nalaba overseas naba South Africa sesa shoot phela nyana uyalungisela sibakubona eGogo benenta uqala nje ngibute nje wena uthi umnyaka sona ngakhe phana ngatala nyalo nje ngatala 1943 1943 yebo 1943 shotsa kokuna 79 yebo 79 lo mnyaka yebo so kukile Gogo bese ngikukile mntwana le lesikiyo wayakhalini ke wena yona ngayakha nga 1966 yes ngathi kahle futhi 1966 Gogo le ndlela ina 56 years le awufishi le ndlela ikhule mawami yakhula bo malume nabo bani bonke bakhula nyalo sozungikhokho nyalo sengikhokho 79 years yebo Gogo mina ngifuna sicale nje sikhuluma ukuthi umkhulu wahlangana nini naye umkhulu wethu manje uthi mkhulu wenu ngeke mina ngisawathi lo yaminyaka ukuthi kwanje kwakunyaka bani lo yasahlangana ngawo ukuze nje sithandane angithi lo oh yebo ngisho lo ukuthi sithandane ukuthi kwakungibani ke lo nyaka Nkosi yami hawo kodwa nje ulapha kubani bani tikhathi takadzeni tikhathi takadzeni ngiyazadade bona ngakho bo bani bo 1950 bani 1950 yes le ndlela ngiyakha 1966 1950 something yebo mina lapha nje bo 1950 bani ayikusemana ngisathi manje ngoba ngikhumbula kahle phela ukuthi kwakunge utangemali mkhulu noma utangete inkomo waphela kadzeni lokuthi imali inkomo hawu inkomo takhe nakutshela hey okay ngoba wena uthi wakhulela eSouth Africa wakhulela kweSouth Africa bo yebo ePietertief nemabhunu emabhunwini bopheka le mabhunwini yebo lokudla sihlasiphekela kona ngiphekela emabhunu lokudla ngiphekela kona besihlala siphekela kona beyangihluphi amabhunu abe ngikahlali kodwa nje cha ayisasinawo thina bengasishaya fana bebashaya bebashaya bafana thina manje umntana ichaza singashaya shothi beniphila kahle nini khathi takadzeni ngihlala emaplazini usamsa singashaya angizange nje ngibe nesibathi selbhunu Nkosi yami shothi bohleli kahle na usuka le uhlangana namkhulu ngoba ngathi umkhulu wahlangana enhlangano buta ngani dala buta njani kuphi kusuka enhlangano utela la kangwane hawu phela sesithutha le wathi mkhulu ufuna kusuka le akafuni ufuna amangcwaba akho adala embili wathi ngifuna nje ukudala amangcwaba ami embili hayi le plaza hayi le uzokuphikani manje wena ngisho no angisho mkhulu wami ngisho ukuthi ekuhlanganeni namkhulu ubonana njani naye kusePietertief wena okay ngisuka neplazini Vokros yeah dolobha lelo iVokros ngisuka khona sibalekile eplazini siyabaleka sinalenye imfumbatane yaka sibona kushaya umunye umfana ushaya kamatima sathi hayibo sathi ngeke hamba sawulala kulelinye ikhaya la kwakune singane sabhuti wami sawulala khona
wavuka ngakusasa lo skoni wasithatha wasifaka esitimeleni. Timela bese khona ekhasini. Stimela. Wasikhona stimela negusi. Awuyathi igusi. Istimela lesilayisha ingodo sona. Kodwa nje nabantu bagibela. Nabantu bagibela. Igusi ke igama lakhe. Anithatha nilethe kuphi? Thatha ke manje sisuka le Vahastrom. Isithathe eVogros siye eVahastrom. Vahastrom siye siyenga siyesepiletifike. Sesiyabuya phela sibuye ekhaya sibalekile. Bese le mabhunule eVogros. Sesiyagibela ke manje sigibele eVogros sike eVahastrom. Siyasuke eVahastrom sehlele epiletif. Sekhaya ke epiletif. Kunekhaya lakithi khona epiletif. Kodwa hayi la edolobheni phela. Emahlathini. Emakhaya. Emaplazini emakhaya. Sitawufaka inyawo hambe. Usatodala kangwane ke lapho ngafuna ukuhlangana. Nase ngisuka ke ekhaya. Athi mkhulu, hey angifuni ngifuna kusho mkhulu babu wami. Uthi angifuni bathembashara belungile bafuna ngithi nini khona ngavile ngithi anginati. Bebashaya ingane. Phela bebengashaya babethumela babebhala incwadi lethi ngena eposini. Angifuni ke kuthi ukhona hamba uyeleka Siswati ngidala esozini ke manje mahamba mahamba ngetinyawo kushinga ngetinyawo ngetinyawo uye ngetinyawo dale bicycle wabana hayi bicycle phela labe selibasa lamuva usho bicycle bayishila balemva sengisuka le kaSisomkhulu phela ngifika ngafike ngashangana namkhulu leso sikhathi ngafika kaSisomkhulu ngahlala phinde wajika abuyele ekhaya ngaphinde ke sengisoyangilida iSisomkhulu sesiyawukhona umsebenzi lesiyawusebenza lapho ke sengihamba ngale bicycle shovu usuka le Piletif ngiyale emahamba ngidlula kumahamba fanele ngikuthenge lenyawo ngoba usengathi angilifuni ngathi ngisakhona hayi ngeke mkhulu shothi uhlangana naye kumahamba mkhulu ngihlangana naye kumahamba inhlangano seniyahamba ke sento kwakhaya ngoba sesiyahlala enhlangano semkhulu yasebenza usebenza ngakhona ngala ngathi abesebenza abese uba nemlungu lo mthandzako labeka mfundisa kwakha wasuthi umkhulu lo mlungu akalandze mina siyohlala endaweni yakhe lo mlungu kuphi lenzawo la kaManzinga efeview efeview ngiyakhumbula ngicocela mkhulu sahlala ke lapha efeview ke sahlala ke efeview ke athi mkhulu ngeke ngikhone hlala edolobheni ngeke Gogo ngabe nasi sibochisipo basefeview ngangibale wathi mkhulu ngeke lapho nginambonise na David kuphela bantu abami bakho ke phaba ngaba abang7 7 mbongiseni malume lomdzala nyaya sona bo 50 band 56 50 yena ungafika una 60 phela bese Facebook yakhe na 60 ngipinde ibet yakhe yo Facebook yakhe na 60 ina 60 manje hayi no yabona ngimkhulile ayisehambile iminyaka bese shothi ngisakhona ukusebenza nje ngidala umkhulu nje shothi ngiyasothanda ngilokuthi akafuna kuba nanadidi ingulube yakhe abe nekulima ngisothi ngiloko netingulube nje FView ngeke weta abekhonde kakhulu kulima hayi ulima bekhonde kakhulu Nkosiyami wafika wahlaphaneka afika lapha walima lapha bangamnika nje uyalima kwazokhala ngakhalelwa umgogozwane lapha kaMthetho athi dabulala lo muntu ngokuhlaba manje ke athi yena ke hayi athi ke yena ke musa angithi ukuthi sihlabula wethu sihlabula sobabili sihlabula sobabili gadze wakhula abantwana basilekelela ke bantwana sihlabula nabo ke bantwana ke
manje gogo shothi nina namkhulu nani silendlela ina 56 years shothi nina nithandzane iminyaka lengitulu kwa 60 ngoba if malume phela una 60 ngathandzana iminyaka lengitulu kwa 60 lengitulu eko kwathi ngisho kumnanzi ngoba nyalo le mali bengathingakali shothi kangaka kwathi akufani nanyalo akufana phela nanyalo kodwa vele imali wawungeke ube nalutho phela ungaba nani ungenamali ukuthi njeke yayivele ifuneka imali ngoba phela kube yayingafuneki ngaba bengasebenzi ngasihlala ngabe sasihlala nje ngabe nani manje ke hey imali yafuneka tsaka nami nje gogo sekufanele umfati nami umfati kutsengala ngento enjani nya lesikhathi sanyanga imali yabona kudule kakhulu ke nyanga sekudule kakhulu kudule kakhulu hayi mfana yabona kuqala kwakungcono kwakusagawula netingodo nje umisa ukuthatha udzaphace nyalo kude bhace ngeke uthathe umfana abantu ngambisi tane bantu angifuni vele hawu utawuhlala nawe utadla lesidlako lapha hayi sebenza kodwa bese ube nemali yeah ngatatateni hayi sebenza wena ube nemali hayi nakusho ube ngati ukuthi uyadla ngane bantu utasimela sini hayi kodwa ngivela ngahladle emaphusha ngeke sakuthola laba manje awungeke imali ngiyinte nginethanda ukuphela nganamkhulu nabeketele endingi imali bayakuthanda amabete shema bakuthanda nje kuphela sengukuthi bakafaka imandla atimisela wathi nakathi ufuna ungakhela umuntu vele wangakhela nami 56 years omuntu vele wangakhela nami yo ngiyathi gaja ke ngawo vele noma ngabe kusikholo okubhekele okuyele indaba yakhe losho njalo mina ngimi kukahle nje kuwe konke kukahle kulungile kumnanzi nje kuhle impela hayi ngikushathi ke egogo nyalo ngalokuthi lena sesendile le video le ngicela sitawenda lenye futhi angathi basitshele ukuthi yini imibuto lenifuna ukuthi gogo ayiphendvule ndayibuta la comment ngicabanga ndafaka nesticker sembuta I don't know how nayothi ngifise ukuthi nive ngikhuluma ini ngayo but nyalo ngicabanga ukuthi nyala sivale sikwenda lenye video asisathi ngivumela sendelenye gogo okay sitawenda lenye video nisitshele ukuthi nifuna ukuthi kube nani imibuto ina wonke lokho but nikhumbule ukusubscribe gogo batshele basubscribe labantu ngithini basubscribe yeah subscribe yeah eko phela le mfo lena baze basubscribe kahle sitawuba nemali atasinida ukubhadala sibe nemali lapho ngidabe sengiyanginika le mali sitawugelana okay ngiko nje fanele sibacela ukuthi basubscribe sibe nemali sibe rich siyabonga ukuthi nibukele kwaze kwafika nyawo. Thank you so much for watching. Continue showing me love and support bafethu. Ngiyabonga kakhulu na usitani ngibone etradini nibe solo nifuna titfombe nani. I hope you enjoyed this video and yeah, till next time. Amen.